ꯄꯥꯎꯁꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯖꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯍꯜꯂꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯇꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯍꯟꯗꯅꯕ ꯖꯥꯊꯪ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯖꯥꯊꯪ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯇꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯖꯥꯊꯪꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯍꯜꯂꯝꯂꯦ꯫ ZEO Thawbal A Anil Kumar Luchingba ZEO Zone 3 Thawbal gi staff singna ngasi Thawbal Police Station ki person sing loinana Thawbal district ki tongan tongan ba mafam da leiba school sing da surprise visit chatpam matam da school kaya da class 8 amadi masiki makha da leiba class sing da tamliba pikliba angang sing school ka handuna lairik takpiram ba thengna rakhre mai loisang khara da ZEO na inspection lakle taba da gi angang sing bo toilet ta tolhal lamba labuk ta phawduna chelhal lamba स्कूल की गेट मपान की लोन से लंबा क्या सो थेंगनखे थौबाल लाइसांग थेम खेकमन मोइजिंग निंगोमबम थौदाम अमदि थौबाल की अकोइबदा लेरिबा माइ लोइसांग सिंगदा चटखिबा खोंगसत अदुगा मरि रैनना ZEO थौबाल ए अनिल कुमार ना पाउमी सिंगदा फोंदोरपदा ZEO जोन 3 असिगी मखादा लेरिबा माइ लोइसांग क्या अमा कोविड-19 गा मरि लैना लेगाकना थोकबा जाथंग थुगाइदुना क्लास 8 अमदि मसिगी मखादा लेबा क्लास सिंग की माइ लोइसिंग स्कूल कांदुना स्कूल लोन क्लास लोना चथरे आइबा पाव फंगबदगी ZEO जोन 3 असिगी DI AI ना चिंगबा स्टाफ पुनमक लोइनदुना सरप्राइज विजिट असि चटपने कोविड-19 की लुरबा मतम जामना सेक्शन गदबा मतम असि थलेगाकना यादबा थबक तौरंबा याथंगाकना चलमदबा माइ लोइसंग सिंग असिगी मदक्ता दे रिकग्निशन तौब यावना एक्शन सोइदना लौखलगने बारगसिदा फुटपाथ पोट थमजिनबा अहुम फारे सिटी पुलिस स्टेशन मनुंग चनबा खोयाथोक रोड के फुटपाथ मसागी खोदोंग चापगिदमक पोचै थमजिनदुना मियामगी चथोक चसिंद खोदोंग चादबा माइकनहनबा अमसुंग अयत अपन पीबगिदमक पुलिस स्टेशन असिगी ओसिगी मियांग मखादा पुलिसना मी अहुम फारग फाइन थियनख्रे आइरे फारग फाइन थियनख्रबसिंग अदुदे घरी मखा लेकाइदगी चिंगथाम देबाबु सही यांखैगनि पाट मिनुथोंग श्यामो बिल्डिंग मनाक्तगी मासूम खान सही कुनमाथोय अमसुंग खेत्रिगाव बेंगुंदगी परवेश खान सही कुनमरी सुरबा म्यूसिक आसेने मखोय अहुमक CGM इम्फाल वेस्ट की कोर्ट फोथोरकी मतुंग तौदनबा पाउताक पीबगा लोइदना फाइन थियलगा थादोखी आइरे नागला मरोमदना कांगला पातगी जोट हुरालंबा अनिदो हुरानबगी मरालदा अमुकसु फारे कांगला पाट की फुटपाथ परिंग द खारिबा रेलिंग की मकोंग कटलगा हुरालंबगी मरालदा सिटी पुलिस स्टेशन की कस्टडीदा लैरखिबा नुपा अनि अदु मखाताना हुरानबगी मरांदा अमुक हना फारगा एप्रिल 19 फाउबा पुलिस कस्टडी रिमांड लौथगरे मखोय अनि था असगी तरगा मथोइदा सिटी पुलिसना फाखिबने पुलिसना आजाद खान सही कुन जिरिबाम लालपनी अमसुंग एमडे अकबर खान सही कुन का तरेट हाता मिनुथोंगबो इराय नुमिता CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट की कोर्ट फोथोरखे कांगला पार्क की फुटपाथ परिंग द खारिबा रेलिंग असिगी मखोंग असि मांगबग रिपोर्ट सिंग तोंगान तोंगान ब डिपार्टमेंट अनि ने सिटी पुलिस स्टेशन दा तौरखिबा लैख्रे PWD ना हौकिबा सही लिसिंग अनि तरागा मपनदा कंप्लेंट तौरकपदगे IPC की सेक्शन 379 अमसुंग 3 PDPP एक की मखादा FIR 47 क्लोज 6 2019 लौकटखे मखाताना रेलिंग हुरालकपा यारोपदगी हौकिबा सही लिसिंग अनि कुंदा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना कंप्लेंट मतौरपदगी हारिबा IPC अमसुंग एक असिगी मखादा FIR 29 क्लोज 4 लिसिंग अनि कुन अमस लौकटखे नरंग IPC की सेक्शन 379 की मखादा मखोय अनिमक फॉर्मेट अरेस्ट तौबक लोइनना CGM इम्फाल वेस्ट की कोर्ट पुथोक्तुना थासिगे कुनमापन फाउबा पुलिस कस्टडी रिमांड लौथबने हाइरे अतोप पाउ अमदना पावर प्लांट साइट खोंजंग जंक्शन की बसिन मिसिंगदा ऑनचिन दन मोइकापगी थौदोक्ता मंगा सेरे बांग्लादेश द चाइना ना सेंथंग पीथदुना सेम साबकी थबक चथरिबा पावर प्लांट साइट द मसिंग जामलबा सिनमि कयाना मखोइगी हुसुमन पिथोगु आइदुना जंक्शन की खोंजंग थ पुलिस कम नरकपदगे मेर मंगा सिरे अदुगा कया अमन असोक पन्नगन ख्रे आइन ऑफिशियल सेना फंगदोरगले बांग्लादेश की मनुंग चनबा बांसखाली कोस्टल टाउन खोंजंग जंक्शन की बसिन मिसिंग अदुना जायखाय थिनगाइबगी थबक थवंग चिंग चथरखिबा अदुबा बांग्लादेश पुलिस ना अहानबगी ओइना टियर गैस सेल अमरि रबर बुलेट सिंग कापतुना कंट्रोल तौनबा होनागे मदुदंग अंगलक्तबदगी पुलिस ना खोंजंग जंक्शन बसिन मिसिंग तमना नोंमै कापसनखे थौदोगदुना सिनबी मंगा सिखिबगा लोइनना क्या अमना असो अपनंगखेबने हाइरे बांसखाली पुलिस चीफ ना हिरम असिका मरि लेनना फंगदोरखिबदा ngasi सिनबी लिसिंग अनिरोम ना मखोइगे खोसुमान सिंग बिथोगु हाइना डिमांड तौरगा खोंजंग जंक्शन बा औरखे इंग तपना चंगचिलंबगी खंगौदना सिनमिसना पुलिस तमना नुंग अमदि चेकतुम सिंग लंगसन एटेक सथरखे मदुदा
khoisaunaraba pulising aduna handun nongmei kapagi misi mina jauna thodok adu thokibane Bangladesh da hojik lising amaga chani megawatt coal power plant ama $1 billion 2.5 sangna sem sabagi thabak chadhari hariba project asigi chada 30 di Chinese engineering giant sepco ahumgi oire haukiba kumja lising ani taraga taruk tasu Bangladesh da khongjang changchili pamyo sing control tawna ba honabada police na sathakiba nongmei kapagi thodok tam hioi mari sekhe aduga lising ani taraga taretna police na nongmei kapagi thodok tam hioi aba sekhe ngasi ki tawdok adura sumbioi maga sikhi baga loinana mioi taraga mapan asok apan nangki aina sida gonda leiba hostel amana phangdoragle 7 pe pi dragadi mai mudat kane matamabada manipur lekha ki makhada leramba aduga housing company on thokraba Manipur State Power Company Limited MSPCL amsung Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL gi employees sing taret suba pe pi dragadi Manipur pumba mai muthapagi khongjang changchen gani haina ngasi employees na permission da phangdokre company ani asigi employees na ngasi kaisam pat leiba makhoi ki office mamang da 7 pe pigadabani amasung pung kun mari mathau toriba employees sing da tha tarahum dogi talap pigadabani haiba demand tawradun wakat mifam phamkhe wakat mifam adugi tungda wakat khomchat amasu chatke pawosina hai MSPCL gi staff sina makhoi gi demand sing talodun kaisam pat leiba office da ngarang dagi hauna wakat mifam gi khongjang chatarake khongjang asigi sarukam oidanga sisu office asida wakat khongjang chatarapam badung masing jam laba staff sina ahuruktuna chief minister gi banglo tamda rally chatke aduba rally adu nitaipo chuthek yorpa matamda police na thatuna makhata na salhan kidre rally adu amuk halaktuna MSPCL office da wakat mifam gi khongjang changchen ke makhata rakpa atopa pau amadasu mairoi singi mama mapa singna exam pami EM COVID-19 gi laina laisat hengkhalaktu na CBS in the lower class 10 gi examination cancel tawkhiba amasong class 12 examination na matam kaktana jaithokraga su Manipur gi waina de hauzik phawbagi wana exam cancel tawbana tragana jaithokpagi wafam laitri haina education minister S Rajena phangdokre magna makhatana haiki CBS in the lower exam kaktana tana atai state ta exam pangthokpagi body wariba board na tragana council sing gi exam sing su class 10 gi wana cancel tawbagi warip lokhiba aduga class 12 ki na jaithokibagi warip lokhiba leire aduba Manipur gi oinadi mama mapa oiba sing na macha singbo hauzik su exam ningthina pangthok aningle mairoi singi matik mai lepa haibasi exam pangthok taba matamda da khangbang maramna Manipur gi oinadi exam pangthok katra antagna pangthok loidra haibadu covid gi phibam masi kharaga yengkhibagi tangai fadaba leire haukiba sayul dagi hauraga ngasi pabuda Manipur da covid-19 laisa chandorapagi changwang khalakle positive oibasu ngasi nongbada kunthra kamapan oikhe handak barak positive oirakliba mayam asi mapandagi Manipur da changlakpa miyoising oina tawe maramaduna mapandagi changlakpa miyoising ningthina check tawbagi tangai fadaba lei masina maram oiraga nongthak lambida lakpa natragana kangpal lambida lakpa oiraga so Manipur da bo changlake haragadi RT-PCR test tawraga madugi result negative oiraba matamda da Manipur da changlakpa jhananabagi warip lokhibaduna COVID-19 gi laisa thingbada asoba kanaba phangane mangna makhatana haiki COVID-19 gi laisa hengkalakpa amasung lenga ana kari kari tawgadage haibadu matam matam gi oina naina duna leire haujigi phibam asida mayukna bani haiduna khwaramba kaithil sing amsung kaithil asida leiriba nupi kaithil ahum thingjin bana state asigi economy da jamna chawna sogan gane maramaduna kaithil sing hektamuk thingjin bagi mohta numidang da curfew tamba amsung tangai fadaba lak lagana kaithil sing asi rotation da thingnana ba khanrak payai kaithil su thingdringai khwaramba kaithil amade state asigi maroiba mafam pramba hangdoktuna thamlaga mairoi sing da COVID-19 gi laisa chandorapa thingnana bani aiduna exam pangthokpa tokpa amasung matam jaithokpa aibasimak phajaba wale wakal tarba angang singdi makhatana online da class tawai kanaba lei karigumba kaithel sing thingbagi tanpham ama laklagadi tangai fadana school sing chu thingbagi warep lorpa yai aduba mama mapa sing nadi masa sing exam thanenge makoi gi sentiment lenga asina yamna kupna yengsalli an sumagna makhata ke GAD gi stenographer nifuga taret logadore Manipur government gi general administration department GAD gi stenographer grade 3 gi post nifuga taret logadore apun ba phamsing asigi manungdagi unreserved kungamari schedule tribe ki taragamari schedule caste ki ama OBC mitai gi taruk OBC mitai pangal gi ani amasung peoples with disability ki amane phamsing asi pamba candidate singna mari lena ba employment exchange ki khudang da me ahum phop gi manungda sponsor tahul kadabane akoba marol mari lena ba action sing dagi amadi bathaki office sing dagi khangba yagane arobe the content sing asigi maroi ba pau khara asi ba pau damjari ba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yenbir bu punama pathaga chari channel asina tumta kanarabadi subscribe tawbidribasna subscribe tawbir molina
like and share to basu kawi kanuk nambak po amakan thagajari.